Pozdrav svima kralji, evo nas u novoj epizodi. Danas igramo Do You Copy. Ovo je indie igrica koja je izašla odavno, pre nego što sam još snimao, ne znam koje godine. Ali mi smo tamo Park Ranger u našoj ovoj gajbi, eto, to je to. Jedno nam ga prijatelj tamo gore, dobro. Pa pazi, lijepa nam je gajba ovdje ili šta već. Imamo mapu. Examine map, možemo gledamo mapu, znači Mines, Lake, čekaj, Lake je, stani, Lake je gdje? A, tamo, okej, znači Mines su negdje sa ove strane, mada nisam siguran, ovdje nam je radio, mada nema ništa na njemu, šta još možemo gledamo? Ima nešto, what the fuck, šta je ovo, Goatman? Missing. Oh shit. Tower 4, this is Tower 2. Hourly radio check, over. No? Good to hear, Tower 4. Kicking off for the night. Pa to nije fair, nemoj da me napuštaš, molim te. Nemoj! Ne gasi svetlo, ne gasi. Ugasio svetlo. Najbali smo ljudi. Dobro, znači nešto će da nam dođe, pa jel smo mi zaključali ovdje? A ne mogu ni da ući, ja mislim, da imaju ove kutice ovdje. Lepe, šta je use breaker? Pažnja, switch je polomljen kao... Nešto si. Hello? Hello? Is anyone there? Ja sam, tu sam. I saw this channel listed over the trails out here. I need you to help me. I'm lost and something is chasing me. Please, you have to help me. Dobro. Kako ti pomognem, brate? Smijeni se, moraš da budeš miran. Gde si sada? Ajde. I don't know. Something started chasing me, so I started running. You have to help me. I'm going to die out here. Gde si ti, bajo moj? Šta je to? What the fuck? Nije se čuo, možda je zbagovalo se, ali ajde sad ću ti uključim. Ne! Yes, okay. I see them. I'm gonna come to you. Thank you. Dobro, nema na čemu, brajo. Dok on, što mi se sad miš vidi? Tako. Okej, da vidimo mi dok ovaj dolazi, da vidimo šta je ovdje. Znači... Look, I don't know what happened back there. I was just out camping, you know, a solo hike, just a day or two to myself. This was such a mistake. Got fresh air, a run. Yeah, lots of good that did me. I'm sorry, I'm just rambling at you. Trying to keep my head busy, you know? I'll get back to whatever you do. Bajo, hvala ti. Ajmo da gledamo mi mapu. Znači, ovdje je Tower 2, mi smo ovaj ovdje, pored ovoga Graceville Park, ovo ovdje. Mnogo je loš quality, ja mislim da sam Tower 1. Ovdje je Mines, ovdje je dobro, ajde, vaši. Ja mi samo neki medveja te napadne, molim te, brate. Evo ga. I'm at some kind of break in the road. It says I'm leaving the Carnation Rock Trail. Carnation Rock. What should I do? On je ovdje, okej. Da li da mu dam put? Da ćemo, ajde. Going right. Alright. Samo da on nije ovaj Goatman ili šta već. Nadam se da to nije on. Šta je vamo? Graceville Herald, local man arrested, suspected connection to the missing persons at State Park. Ne! Okej, znači ovdje se svašta neke zebancije događaju. Ovo je
neki Goatman. Da ti je ovo Goatman, nisi ciđao. Pa ovo je sve One mistake. Oh shit, to nije... Video sam oči. Video sam oči, to nema teorije da nisu oči. A pod šta ti to misliš one mistake? Mogu li nekako ova vrata zaključam? Ne mogu. Pa jebi ga. Ne znam, brate, to je to što vam kažem. Dao sam mu... Da, ja sam mu dao pravi. Ili nisam. I... Ja, ima ga on je blizu, bre. Palo je drvo. Palo je drvo, stani. Dobro. No, no, no! Did you hear that? That is not... It is still cheap! Did you see that? Nisam vidio to. Ja, majke mi to nisam vidio. Jedino što sam vidio su crvena računska. No, ja ne znam šta da radim ovdje. Ja, koji si bil, mez? Po tebe nema ništa, brat. Do you see any land? I think I see a lake and a cave, a mine, something like that. Znači, on je otprilike negdje tu je on. Reći ću da je tu. Go towards the mine, head towards the lake. Dobro, ja mislim da sam mu to dobro dao. Get me out of this. Da, treba, on bi išao vamo. Da. Hey, let's just set it at that. Evo, Braju, upalit ću ti još jednom ove breaker lights. Mada bi sigurno vidjelo još nešto što je ovdje bilo, pa... Neka, hvala. Neću više to da ti palim. Are you watching the lake? Oh. Jebote, naježio sam se, majke mi, gle. Ne može se vidjeti, jebote, naježio sam se. To je bilo creepy. A ja nisam trebala mu dam gdje sam ja, ali je. Ako nas ubije, brate, šta da kažem? Pa što prvo preti, onda se vrati normalno, šta mu je, ima neki... Majko. Dobro, nema vidi. Nema... Dobro. Ljudi. S kim ja pričam ovdje sad? S kim ja pričam? A ja mislim da je ovo je bilo ovdje, ovo što je rekla Are you watching the lake, to je otprilike ovdje bilo. Tu je bilo. Ne znam šta ti kažem. Brate, tebe će nešto da zeza opasno. To moj problem nije, ali jebi ga, ajde, moram da ti pomognem, to je cijela igrica. Gdje si? Looks like I'm getting onto Gracewind Lake Pass. How much longer till I'm over to you? Znači on je ovdje, samo da znam, on je tačno ovdje. Just keep on, turn to secondary trail. Ne znam, zbunjen sam jebate. Secondary, znači trebao bi, da, trebao bi secondary. Yeah, sure. What is it, like bears or something?
Mislim da sam ga sjebao, samo ne znam. Nisam siguran. Da, on će ići ovdje. Barem mislim da će to da ide. Brajo, znači... Ne znam da li je ovaj lik ovdje. Ne znam da li mogu ovom liku da pomognem, nadam se da mogu. Ako ne, Goatman će da ga meća. Okej, znači... On treba ovdje da dođe i tačno je do mene, da vidimo da li je on tu negdje. Pa mislim, ja ništa ne mogu da vidim zbog ovog fucking drveća, ali ne znam. Nije, evo ga... Ovo sranje, ne znam kako se zove. Dobro, pa pazi, možemo se sakrijemo ispred kreveta ili šta već. Dobro. Brate, znači... Hoću da mu pomognem, ali... Ne znam. Jebote, od onog vriska sam se naježio, jebote. Baš sam se naježio. Ne do Bog da on dođe negdje od... Okej, sam ja sad zabagovao igricu, pošto on se ne javlja. Sam ja to zabagovao igricu? Bro, jesam se... upalit ću. Ujebote, vrati. Će ti upalim svetlo. Ne znam da li se I don't know where I'm going. It chased me off the trail. I think it knows where I'm trying to go. Please, I can get there before it catches me. I just need to know where I'm going. Pa otkud ja da znam gdje si ti? Otkud ja znam gdje si ti? Ja imam GPS, jebote, da znam gdje si ti. Ne znam ljudi, ne znam kako mu pomognem. Koji su ovo sukovi? Ovo jebote ne korišti. Okej, ja za sad ništa ne mogu da mu pomognem. S kim ja pričam sad? Jednu se... Ja mislim da više ne pričam s tim likom. Are you there? Man, you can't do this to me. I can hear it right behind me. It sounds like... Da, ja mislim da to on nije. Ja mislim da to on nije. Tu je iza mene došlo. Ne. Jebot, opet sam se naježio. Is anyone there? Tu sam te, branine. You're going to die out here. Šta je to trebalo da znači? Je li ovo loš ending? Late, vre. Dobro, barem smo preživjeli. Preživjeli smo, ali on je... mrtav, ne znam šta vam kažem, nismo ga spasili, možda neki drugi put kao pokušamo opet i spasimo ga u drugoj epizodi. Uskoro stiže još jedna Garry's Mod epizoda. Pišite u komentarima da li želite Garry's Mod ili Doors ili Roblox sa hoodijem, samo mi to napišite, bitno mi je to. Kao i uvek, imajte dobar dan, pozdravljam vas i peace!